Boxista timoruanense ter competição boxing Halloween Sport Show e a Bali, Indonésia. Terceira revolta boxing club o boxista naine no treinador asormal o ministro Juventude no desporto no arte na cultura horiato Timor-Leste na participação e a competição boxing Halloween Sport Show e a Bali, Indonésia nebe makse patrocina husi revolta. Ministro Juventude no desporto no arte na cultura hatete oportunidade dia ba atleta boxista naine atu hasai tan sirene prestação boxing tambane governo se hamutu ko patrocinador no boxing amador se cria fali evento boxing Nune bele convida boxista internasional bele mai participa. Hetan prestação significa kata dalam loke atau hetan tam prestação nebe ya nível asli tan ya tempo mai wai. Tamane mau espera kata kau ni alin ser nebe boxista sira mos lawas bari yang kata sira mak paling hebat liona mai be sira kara katuru buat nebe maka pelo menos bele jadi orgulho buat Timor wan sira nanti. Tamane maka hawa anu dal ministro Amerika ne foi apoio moral basira foi apoio basira toma durante a participação e a Bali e espera que depois de né ser filho valmai e tá se hamuto com organizações boxing amador nian como promotor sira boxista local nian e tá começa a realizar eventos de novembro sai hanesan eventos prestígio da Timor-Leste nian rasik produto Timor nian rasik nebe oportunidades e também convidamos boxista internacional sira auxiliar para mai participa nebe e te espera ta sira nen início husi boxista fila mai Timor ho profissional niya. Sio revolta Sander Serrano hatete boxista naing haturu katak Timor-Leste mosia potensial ya boxing honune atrai promotor sira usira liur nebe ma convida boxista Timor wan sira atau participa ia competição ne. Event sira internasional ya Bali nomo sira liur ani samos Delio Daniel nomo atleta sira silo tambah ita kuliah garik sira makan saloke urumatan gida haturu katak Timor wan mos ia potensi nebe halomos promotor sira liur interesse atu bolu tina atleta nebe hausente agradeci ita tinha to tina obrigado mos ba atleta senebe mak ba primeiro senebe ba competição internacional tambah sira makan sahatudu e loke promotor sira liur ne mata e ia interesse atu bolu tan Timor wan barak dan hausente agora graças a Deus mak nang ne bahutu hatudu buat nebe dia menang kalako ni ikus mas importante hausente sira hatudu jogo nebe ida daya jual tambah profesional ne ita kuliah karik daya jual. Ida nebe mak jogo rame, ida nebe mak halo rame, ema penonton bele mai barak, ida nema sira sei bolo. Dan ausente ho atleta sira nebe maba, graças a Deus mak sira bele menang maioria hatu do jogo dia, se lo que mos oportunidade ba itane atleta Timor wan barak yuta. Tempo ba ia oing pastinya ami si hal tang evento. Ori dane la bele para itane atleta mos la bele depende ba evento ya liur. Nomos Timor wan mos la bele asisi online det, mabe bele nonton diretamente e saem sa hiburan de mos bat Timor wan sirotu nebe ausente pasti ami se halo ya tempo barak ne larang ami se prepare dene ami se organiza evento dene. Boxista Delu Mozino hatete nya parte preparado ona horitur competição boxing Halloween Sport Show ia Bali, Indonesia. Idane ita sirau ia jogo ia lakon ia mana no mos draw ita hututu ita ba ta karak mana niam sa karak mana ita mo sa karak mana neve resultado ita ida nya se mag esforço magas nya se hitna resultado de se mag badinas se mag disiplina ba buat tu nya mag se vitória baira. Revolta Boxing Club o boxista naine no treinador se desloca ba Bali e lorong rono resinro fulane auditor competição boxing Halloween Sport Show nebe makse yahu e lorong rono resine fulang ne. Lamberto da Silva Jacinto Marques GMN.